मोनसे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा नटिस खालामदोंना जे पावार गैयैयाव मोनसे दोलोखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव थांनाया गिदिर बाथ्रा नङा। जे बिराद गाबथाबोनाय मोनसे दोलोखौ हमनानै लादो बे UPPL दोलोखौ गाबथाबोनाय UPPLनि जानानै थैथाब थाब जिउखौ दान होनानैबाबो जुजिबोनाय गिदिर गिदिर नेताफ्रा दिनै पावार गैया जानाय लोगो लोगोनो UPPLखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव फोरसाफोरसि बे मानि सिम्पटम निस्सय बियो UPPL जोबस्रांनायनि सिम्बल थानो नाङा। खिन्थु आङो बेक्तिगत भाबैसो अपोजिसन हिसाबै थाजानो लुगैयो UPPL आ थाथों, नाथाय अबस्था गैला। आरो बिनिख्रुइ देरसिन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, खेबसे इलेक्सनाव दाख्लैसो बिसोरो पावाराव फैदों नङा होमबा, थांनाय 5 बोसोराव ज'आ 5 बोसोराव UPPL दले प्रमोद बर' सार नेतृत्व पावारत আহিছে। এতিয়া पावारत নাই, पावारत नथका लगे लगे डाঙर डाঙर नेताই बेलेग दলত গৈছে। আৰু ডাঙৰ আৰু মূল কথাটো হ'ল पावार যোৱা লগে লগে এটা দলে that means UPPL হেক হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো কি কথা হ'ল, बियो मा खोथा जाखो? पावार गैया जानाय लोगो लोगोन जे मोनसे दोला जोबस्रांनांगौ बे नामा? UPPL दोलोआ दिनै बे अबस्थायाव पावार गैया लोगो लोगो फोरसाफोरसि आरो जोबस्रांनायनि लामायाव। बेनो नोंसिनि दमा, बै समाव गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय दमा बेनो। সেই সময়ত আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা দিছিল, কথা সোশ্যাল মিডিয়াৰ দ্বাৰা দি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। এতিয়া ক'ত গ'ল আপোনাৰ দম? এই সময়ত এই পৰিস্থিতিত থাকি পেলাই দলটো চলাব লাগে, নিজৰ নিজৰ হিম্মতটো দেখুৱাব লাগে, অপজিশ্যন হিচাপে থাকিব লাগে, লোকেল ৰিজনেল দল হিচাপে থাকিব লাগে। আপোনালোকে এইখিনি কথাটো চিন্তা ধাৰা কৰা নাই, বহুত ভুল কৰিছে। जिन हक दा नङा फैबाय थानाय इयुनाव BPF UPPL खौसेबो जानो हागौना। अबस्थाया जुदि जोंनि गेजेराव जुदि माबा मोनसे सिन्ताधारा मिलायोब्ला, मिलायाथ' नङा मिलायनोबो हागौना। दा ओंखायनो बिथांमोनाबो थानांगौ UPPL दोलोआबो, नाथाय गैला। बुंनो मालाय बखिनो मालाय बिथांमोनखौ मा बखिबावनो अबस्थायानो गैला। আমি কি কথা দি UPPL দলত বকি থাকিব? বকিবলৈ কথাই নাই, ধ্বংস হৈ গ'ল তেখেতসকলে আজিৰ তাৰিখত। কিন্তু মই কৈছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দি আপোনালোকে হিম্মত ৰাখক, হিম্মত লৈ কাম কৰি থাকক। এই UPPL ৰিজনেল দল হিচাপে বচাই ৰাখাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব। অপজিশ্যন হিচাপে ডেমক্ৰেচিত BTC হোক, আসাম হোক, দিল্লী হোক, আপোনালোকে শ্ব' কৰিব লাগে, কাম কৰিব লাগে। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আজি নহয় কালি নহয় পৰহি UPPL আৰু BPF দলে একগোট ইউনিটি একতা হ'ব, একতা হৈ BTCখন চলাব, আসামখন চলাব, কেতিয়াবা দিল্লীত যাব, আসামখন চলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। আজি হোৱা নাই, কালি পৰহি হ'ব পাৰে ইউনিটি এই দুইটা দলৰ মাজত। এই কাৰণে আপোনালোকেও যাই থাকক, শেষ হ'ব নালাগে। UPPL দল ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপে যাই থাকাটো আমি বিচাৰোঁ, আৰু অপজিশ্যন হিচাপে কাম কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। जिन हक MLA सिटत 0 पालेও MCLA सिटत कम परिमाणत मेम्बार जिकिलेও আপোনালোকে অপজিশ্যন হিচাপে কাম কৰিব লাগে। MCLA হিচাপত নহ'লেও, MLA হিচাপত নহ'লেও আপোনালোকে দল হিচাপত অপজিশ্যন ৰলটো ল'ব লাগে আপোনালোকে।
बे खोथाखौ आं दिनै बुंबाय। रल लानांगौ नोंथांमोना। MLA आव सिट गैया जाथों, EM आव सिट गैया जाथों, अपोजिसननि रलखौ गभर्नमेन्टनि नर्म्सजों MCLA MLA हिसाबै नङाब्लाबो दल हिसाबै नोंथांमोना लालां। थांलाय फैलाया राजनितिकआव सोलिखायो। जोबस्रांनाया नोंथांमोना मा भुल मावा बेखौ रिग्रेट खालामनांगोन। नोंथांमोना सुद्रायनो नाजानांगोन जे दिनै फेरेंगा एक्स EM मोना मा खोथा बुङामोन, राकेश ब्रह्म बिथांमोना मा खोथा बुङामोन, बिथांमोननि थाखाय दला माबादि गाहायाव थांखो, प्रमद बर' बिथाङा दिनै मा बुङामोन, बेफोर खोथाखौ नोंथांमोना रिग्रेट खालामनांगोन। जिनहक बेखिनि खोथाखौ आं बुंबाय। रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।